الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Guys, please go home safely. Make dua for us. This was super expensive, guys. Please make dua for us. There is extra food, but most importantly, if you would like to stay and help clean up, we need your help. Stay around. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الله أكبر. سمع الله لمن حمده.